Assalamualaikum, оригинал гейзин каттоолчулар жана күйөрмандары. Бүгүн биз Куршап мал базарына койлорун алып сатып басынбекчибиз. Жашты кылып катажыл кылсак видеонун башында кесип турайын. Лайк басып басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Бүгүн число 8 февраль. Анда эмесе кеттик. Колдоп туруңуздар, сураныч. 14,5 миң сом дейт икона. 13.200 сом баа болду, бербей койт деди. Койду канча атасыз? 10. Канча тиш? 8 Канча бербедиз? 7.800 сом бербей койду атат. 18 тиш 10.000 сом. Озгачар канча атат экен? 11.000 кеми бар. 11.000 кем бар. Базар канча турады? Сиз канча берип атасыз? 9,5 ба? Багда турганбы? Буйрукту сонун экен. Ети бар экен. Ети бар экен, баары деле жакшы. 400 койлорду наркысын 14.000 сомдо да дейт, беркисин 12.000 сом дейт. Өдөгүсүн 12.000 сом баа болду, бербей койт деди. Мынаны 10.000 сомго бербедик деди. Экоден семиз эттүү экен. Азыр боозбу, кысырбы? Экоден кысыр экен. Арканы көрсөтөт, куйруктуу эле, куйруктуу болуп турат, эттүү. Ооба, козуңуз канча экен? Koz 6,5 da tanı. 6,5 бургачы? Semiz kozu bağlı. 6,5 канча бербедиңиз? 6 surat. 6 турада 6га бербедим атат. Анда 6.200га, 6.200га берет экенсиз да? Мына эттүү деди. Козу кочкор же бургачыбы? Koz koşkora. Канчадан атасыз? 7денби? Мына эки а? Канча бербедиңиз? 6.200. 7.000 сомдон атат экен, 6.200ден бербедим деди. Кородо жүргөн эле койлар. Кородо жүргөн козулар экен. Козу кочкорду 6,5 сомдон дейт, 6.000 сомдон баа болду, бербей койт деди. Буну деле 6.200, 6.300га берет экен. Могу ургачын канча деп атасыз? 6.000 сом. Канча бербедиңиз? 5,5 Кысырбы? Кысыр. Козу? Токсу экен. Баары эле эттүү, дагы баксаңар будан эмсе берет. Булар азыр нормально болуп калган, бирок куйруктуу эле бардыгына. Куйругу эле көрүнөт. Токтулар канчадан кочкорбу? Канчадан атасыз? 7,5 Канчадан бербедиңиз? 6,5 men tartpay. 6,5дан бербедизби? Козу кочкорлор. Баары эле. Сал арыгыраак экен. Бул жашнар экен мындан караганда. Эки тишпи? Eski diş. Ben de ek diş nerede? Эки тиштеби? Мына эки козу экен анда. Oo, bunlar şey koz. Эки тиштер канчадан атасыз? 8'den. 8ден канчадан бербедиңиз? 7'den. 8ден дейт, 7ден бербедим деп атат. Козулардычы? 6,5'dan da. 6,5дан бербей жатышпы? А булар 7ден экен да? Койлор канчадан болот? Эне бала окшойт да? Канчадан? 8,5. 8,5дан канча тиш? 4 тиш койлор экен. Канчадан бербедиңер? Ya biraz taptın mı? Келип кеттү. Экөндөн козусу бар экен. Точно билбейм, жакында эле кармадым деп атат. Мен карап турбадым эле деди. Эне бала канча экен эке? 12,5 12 euro. 12,5 12ге бересизби? 11'e verdim. 11ге бербедиңиз. Наркызчы? Bunu 12.300 veriyorum. Yaş var. 12.300ге канча бер? Канча деп атасыз өзүңүз? 12,5'dan da 200 сом канча атасыз? Ошо койлордун 200 сомдонаак берак да. Ургачы бол? Козу? Коз. Наркын канча? erkek. Муңку эркек. 4 тиш кой экен. Канча деп атасыз? 7,5. Канча бербедиңиз? 7 сурадыбы? 701 дейт. Жөн эле суроо. Жакшы экен, эттүү эле. Бирок сал арыраак болуп калат сойгону. Моул менен наркы кооз экен, но 4 тиш койду атат.
Qo'zilarni qanchadan otasiz? Aga. Qo'zilarimiz. 07 ming, 06 ming, 07,5 ming deb otaman. 7 ming, 7,5, 6 ming. Qanchadan berib yotasiz? Surasa tarqanday. 200 so'm ildiy so'rayotadi. 200 so'm, 300 so'm ildiroq so'rasa kerak. Qo'ylar shundaylar bo'ldi. Qo'zi qo'chqorlar. Qo'zi qo'chqorlar qanchadan otasiz? Qo'zi qo'chqorlar duka 7 dan kam bor deb otaman. 7 dan kam bormi? Qanchadan berib yotasiz? 6 dan berib otaman. 6 dan. Ya urg'ochilar ham bormi? Jonlan erkak. Yollan erkakmi? Qo'zi qo'chqorlar. Bir jasharmi? Ana jaz qo'chqorlar va? Bultirg'i jaz qo'chqorlar. Barli yaxshina. Buna ko'ra qanchadan berasiz? Eti dile var ekan, eti jo'roqda dile bar ekan. O eti ekan. Barli yaxshi. Boqsa davom semiratan bular. Bular qanchadan ekan ha? Qaysinisi? 3 teng. 7dan qanchadan berib yotasiz? 6,5 dan berib yedim deydi. Bular qancha tishdan? 4 tishdanmi? Buni qanchadan berib yotasiz? 8,5 dan ver. 8,5 danmi? Degandan emas, aytsang aytam bo'lmasın. 8,5 dan esi qarab o'tiradi. 7ga chiqdi, 7,5 ga chiqdi so'ragani. So'ragan 7,5 sana 84 berdi sana, bir berdi. Sarf bozor ketdi deymi? Yemi ketsa qaxoratida, sarili oldu. Yaxshilik olib tur, bordi yetdi ekan.